kubor nakaslem jong unongsan hima. Hakaway ka jingjia sya penyam harilom garo. Ki pulit ki East Garo Hills District kilalap lightly ki medyam ki bara sya thang. Patlatep hakaway ka klaw kabadan hakasnong rogu lada kabahap hathanat rongjeng. Bat ka kali kabala sya wiangding bat ka met jong kini ki laingon latep hajan kata kekali. Laong bagani ka klaw balap ki medyam kajengay kumba iway 0.1 kilometer na kasurok ba National Highway arspa khanyo kaba penyaso ya kadutnoy damra rongjeng bakmara haukurwa kubor balapan mi mentakasngi ka khanyo trik uyayong arajara arpusaw lingba Superintendent of Police ke East Garo Hills uba SA Renja layat ho baki pulit kilayo jingtip ningkong na kibahaying hasem jong uway na kibalaklat hakakhanre trik uyayong arajara arpusaw Yau balatip kerteng kumu Jamor Ali lai pusan senem karta kila pentip bau Jamor Ali ulami nalayeng haringkat unongnya jong u balatip kerteng kumu Nur Ahmed bat Zahidul Islam arpusan senem karta haga janbit jong kakat santrik uyayong arajar arpusaw ban lej syamigalia nagabenta kakam kabaladon bayakut batki kat bahaka khanre trik uyayong arajar arpusaw pat hakapor henre shiteng ki bahayeng hasem kilayo ya ka phone call na Jamor Ali ubala pentip bakidang ya bamja step hakaway ka klaw kabadan Garo Hills hinray kamhadin ka mobile phone jong kini ki breu kala lip bat ki bahayeng hasem kimshim layo shu banya keren batki anda ki pulit kila penlong ni ka jing token lalap baka kali ka bapendan kam de kini ki breu kala ingkong bat haba persang ban wat banya haki jakaba marjan lalap ya ka way ka thleo ka balati hasinda bayang kata ka kali la ongru baka kali ka balaja lalap na ka way ka klaw ka badan hajan ka shnong rogu alda ka bahap hapo ka rongjeng police station East Garo Hills District kabajingay kumba iway 0.1 kilometer na kasurok ba National Highway arspa khatnyo kipulit na kakinhon wat banya kibakintop na ka forensic laboratory bat ka crime scene unit kila penlong yi kajing tokit hakajing don langu executive magistrate but nakataka khando baladapti layo bansay ya lightly ki medyam but hadin laphara ya kini ki lightly ki med syakajaka ajing sumar na kabenta ban pendep jika postmortem ban hadin patlah IT shki bahayeng hasem na kabenta ban pendep ya kajing le nyam le rukom kabakat do la ban ong bo Zahidul Islam udai ubreu bujadan keti ha kabantuk kali bat ha kaba kajing ujoru kadang don hapo kadut noi bat krishnai bat kadang don sakawairu kemukot duma NBWA kabadang sateng persyayu kaba hapo kathanat krishnai laong ba Jamor Ali udai ubajudan kiti ha kaban syaranto iki marsi bat ubala sya pengat mukot duma hapo kathanat matia ha asam ha kabedei bat kene kajingjian kaliang kipulit kila pengat mukot duma hapo korongjeng police station bat kajing tokit kadang ya syakman